Governo se assina contrato com a Companhia Internacional Balon, o dia estrada, o se caça ba Jumalai no Suai to Maukatar. Iha tinang Hirakliuba, Governo Lius Ministério Obras Públicas, fofiar ba Companhia Internacional Balung, hodi hadia Estrada Nacional Husidili to Município Ainaro, mai be Husi Ainaro to Jumalai, Governo sedak fu atenção, hodi dificulta tebes movimento transporte público iha área referida. Mai be Ministro Obras Públicas Samuel Marsal hateten, iha tempo badak, Governo se assina contrato ho Companhia Balung, hodi hadia Estrada Husi Ainaro to Jumalai, no suai vila ba Maukatar. Ane kalau saya kimirona ya Parlamento a polia itu Nemos pacote ida ita espera ya tempo badak ne beleona asina contrato ya nabaniang nomos Maukatar neang casa ba Jumalai com los palos ba Lautem Ponte La Mara proyekto lubu gida tempo badak ne bele fulang ida bele fulang rua mas buat tidak haber di hamba ini maka ia tinang nelaram pasti asina contrato. Antes nemos comunidade iha área rural exige governo atau dia estrada no Ponte La Mara menebel facilita comunidade hodi acesso ba mercado. Mais sukat mai be realidade la iha. Ami população Maukatar toma foto ba estado bain hirama atu halo estrada ne dia. Ida mais sukat husi kelarite tambah saida. Tempo ulu, emarang katak Maukatar ne ema fununain hotu. To agora bot ida mais sukat, companhia ida mais sukat, escusi que la de Tanzânia. Dificulta tebes, tamba ite precisa la laismos la vele, e comunidade sirebe exemplo sa abane hene basar. Asira tomai makudan, antau sirne sasan sirne la vele lori o dalarum sir hasan de tori mai motasori maka sire foi imbele lori carta seluk mai foti fale ia temu nebe udan bot usuba estado tuir programa mai bese bele bok la lais pontirene atonene bele facilita ba comunidade sirene bele ultrapassa ba mai o mos bele ba governo ni atividade valo nebe bele facilita tuir plano ia tempo basic governo se assina contrato ho companhia ho diha projeto pacote sanul resensia ia município Lauteng Ainaro no Covalima Abraham Amaral Dilma Sujeti GMN